Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Julia. Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Addaanak iti kaayan-ayat. Ngem saan asumardeng ti ex na amang kamkamat iti boyfriend ko. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Julia. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Agkuyog tayon ang mapanag-lunch into madamdama. Ay, katuan si Kangay, Pio. Kayat mo ti sumurot kada kami? When no? Ada ka date mo. Awan, sumuro ta kada kayo. Ayan ay ati girlfriend mo. Day off na ita. Isumat lagayam. Hindi nga'y gayam, Mark. Saan tayo ka nga ayaban? Nagpakada itay. Mapan kano iti ayan ni Joy. Inayaban ni Joy. Ay, talagamot an na in love da je a Mark ka ni Joy anya. Ay, madlaw lang aro din nga awan panagayat ni Joy kankwana. Sige tamat ni Mark. Kukwartaan laang ni Joy. Kasano, kat single parent ni Joy. Kasapulan na talaga ti pinansyal. Mas daawak man ka ni Mark. No anya ti kinaykayat na iti day a Joy. Kat adamot anak nan. Si Kamat, Julia. Nabayagan akad-kadwam. Sika kumaa, timang bagbaga. Sa anak ang nagkurang iti pamagbaga. Ngam awan latta. Talagan saan na in love ka ni Joy. At damat nga rod anak na. Anya, kumusta ti date yo ka ni Joy? Okay lang, mate. Siguro, naibos man ti kwarta man niya. Anya nga rod. Ket kasapulan mat ni Joy ti kwarta. Diyak man amukan ka. Noan niya tin pakpakan day ti adjoy kan ka. Tipidem pa'y ti bakim. Tapno laang dakkel ti maitad mo kan kuana. Kas Joy ti kinapatag na kanyak, Julia. Ngam ay ayatan nakakadimot laang. Wano, ti kwartam laang tinapatag kan kuana. Ay ayatan nakmat siguro. Siguro? Saan ka asigurado? Mabalin ka di, Julia. Santo na pagsaritaan ni Joy. Agmerienda takit din. Julia, mabalin ka di pautangan nak. Itad ko, apa man na makasweldo tayo. Anwam, itad mo manin ka ni Joy? Saan? Awan nga minan allowance ko. Gaputa intad mo aminan iti dayjay a babae. Jack ngamin kahit nga agapa kami. Iso nga itad ko latan ti kasapulan na. Ay, Mark, kaasi ka lang iti kastangar aramidan ni Joy kan ka. Ay, kaasi ka mat. Lakit din. Nupod na maasyan ka kanyak. Pautangan nak nga rod. Juan, pautangan ka. Takkaasi ka mat. Kukwartaan na kalaang dayjay a babae. Agyaman na, Julia. No ibagam ngamin nga agdan na kayon. Nabayagan nga ibagbagak da ita. Ngam saan ka nupay nga ita. Ada kwartam nita anak kau. Uray sangaribo laeng. An-anuan nyo ti sangaribo, tatang? Adlang aron ni kumparik akanor di tarwar. Umututang iti sangaribaw. Allowance ko lang ang tig-igamak a kwarta, tatang. Diyak pa'y naka-withdraw. Inutang ngamin ni Mark ti kwartak itay. Asino ang Mark? Katrabaho tatang. Apay agkurkurang ti sweldo na ta umutang pailakin ka. Itid na iti babae iti sweldo na. Ay, unay ay. Apay nga ron pinautangang pailaan. Amang ano itid ng tumot laang iti babae na. Maasyanak nga ro, tatang. Tawan mo't kanon pang allowance na. Alang aron, tayo nakibaga ka ni pari ka na nga awan kasmaw. No makauray lakit di, tatang. Ag-withdraw ak inton bigat. Iso ti umay na panangala. Alang aron, iso ti ibagakan ko anak. At to yung tibaya ti inutang ko, Julia. Kaso sweldo tayo. Amang ano inton bigat?
Awan manin kwartam. Kinapudno na. Kaya't ka nga awisan nga aginom ita, Julia. Ni, apay mat. Natakwat akong tipod na. At dagayam ka din na ni Joy. Kat kukwartahan naklain. Anya? Dinaw dawatan na ka iti kwarta? Ngam at dagayam kadandan nana? Dahil tangarot ti pagsakitan tinakam ko. O sige. Kadwaan ka amapan aginom. Ngam ayabak da piyo kan abi. Sige. Awang problema iti na ita. Sakti taya. Sige, ngam italaang da ito'y ha. Saan amabalin a kanayunom ti aginom, gapun laang iti dayjay a Joy. Wen, kaya't ko lang ti makailiw-liwak. Ay na, agrag sa kakit di. Gapot ka maudyanan na, naamuamon ti pudno nga intensyon kan ka ni Joy. Ti kwartam laang ti kayat na. O ay nga, friends. Kayat yu ti sumurot? Sure. Apay kit din asaan. Kat libre daytan. Uray syakmat Angam, aguray ka. Birthday ka din ni Mark? Ay, kabarbaruman asaan ani Joy ti awisan na akadwana? Ag-celebrate ni Mark. Gaputan namuan ng tipudno nga ugali dayjay a Joy. No kasta? Nagsinadan? Correct. Nasaya at mat. Nakadkadlaw mat ngamin, ako kwartaan laang ni Joy. At dagayam sa bali akadendon na ni Joy. Anya? Ay, kaasimat ni Mark. Ginastusan na iti manu a bulan. Ang at dagayam kadandanan. Iso akadwaan tayo nga ag-celebrate ni Mike. Nabartag ka, Mark. Agawid ako man. Imo na pa yan ang nagawid da abi kan piyo. Kinunak mo ta panawan na ako, Julia. Kaya't ko pa iti aginom. Sana mabalin, Mark. Agmay-may sa ka no panawan ka. Sa maysa, nabartag kan. Ang mga noon niya pa iti mapasamakan ka. Diyak ba'y na ipapas ti sakit tinakam ko? Saan ko mga arak ti pagpapasam? Saan ka unay asino nga uminom iti arak? Ala, agawid takit din. Imbag pa'y ka, Julia. Tana kasing-singpat ka kanyak. Ha? No kasta magipitak, sikat yasit gak. Sa ita, adda ka, nga ano sa mangkadkadwa kanya kita. Iso nga agawid ta nga rodan, tani, rapiin. Adapay trabaho tayo intod bigat. Mabalin ka diya, si kalangan ti Armak, Julia. Nabartag kan, Mark. Agawid takit din. Abay nga ginggay takot awan pa'y kaya nayat mo. Kit nakasing-singpat ka. Napintas ka pa eh. Talaga nabartag ka. Saan mo nga amot ibagbagam? O may kakit din, tagawid tan. Apay nga ita ka lang nga sumangpait. Anyat nurasan. Pagdandanagam mo't ti tao. Ay, pasensya kayo, tatang. Ibagbagak to, mataasuruin nyo ti ag-cellphone. Iti kasta, maawagan kayo no kasta ajak makaawid adagos. Jakmet nga rod masursurutan anak kaw. Pasaan nyo matapadasan na surusuruan? Nga lang araw ta sursuruwak taw. Ang apay nga main analadaw ka anagawain. Kinadwak laang ni Mark, taada parikot na. Mark manayin. Maasyanak nga rod tatang. Naginom, gaputan na amuan na nga ada sa bali akadenden na ti babae agas gastusan na. Apay akas la espesyal la unay ken ka ni Mark. Ay, ni tatang mat. Gayam ko di tao. Iso amas asyanak. Nga manyangay ita, napuyatan kan. Sana bali tatang. Tamaminsan laang mat. Alang araw, inka maturugan, ta masapa ka pa intun bigat. Uwan tatang. O kahit nangan kan. Uwan tatang. Nangan kami. Seryoso ak itinibagak kan ka, Julia. Pudno day jay. Oray na bartekak anang ibaga. Kaano pa'y amiris mo? Nga dagayang panagayat mo kanya? Narik naklangan. Hindi saan nakama panawan ni Dirabi.
Siguro, nagswerte ti agbali na kayan ayat mo. Ngamin, nakasingsingpat ka. Apay nga rod anabayagan nga agam amuta? Kat saan kamot anagaram kanya? Diyay mat ada anak na ti kinayat mo? Gapot ang mabainak nga agaram kan ka. Agsipod ta amok, apagayam lang ti pangibilbilangam kanyak. Panagriknak, kat saanak ama ikarikan ka. Ala, bayam. Panunotak ana imbag, no maikari ka matlaang kanyak. Aramidak ti amin, tapno maikariak lang kan ka, Julia. Adda ka di mo't panagayat mo kan ni Mark? Ngun agpaiso. Nabayag kayo ng agam-am mo. Saan ka di? Aklo na kada kayo. Ada nalimod a panagayat ko kan ni Mark. Ngam, syempre, saan ko asinong bata na dagos? Nuapay aday jay pay lang adyoy ti inayat na. Gumagastos sa maling tao. Ako nada iti Tagalog. Ay, namin anok mo't a binagbagaan. Ngam talaga na in love ka ni Joy. Naimbaglakit din Tanaamuan na anasapsapa. Nga addagayam ka din na day dya babae. Day tangaro ti pagyamyamanak ita. Oh, kat, kaanong nga ron asong bata ni Mark? Saan ko naparigatan? Sungbatak iti kabiitan a panawan. Iti kasta, malipatan na adagos day jay adjoy. Agyaman ak tayo manlugot ka amangan ta, adwa talaeng. Apay nga minakayat mo adwa tala ang amangan. Tapno may bagak amin akayat ko ngay baga. Anya nga ti kayat mo nga iba ka. Ti may papaniti marikriknakan ka Mark, sigurado ka kadi iti dayta ang marikrik na. Sigurado Julia. Sige. Saan kan aparigatan? Sungbatan kan. Nulakit di maikarim analipata mo ni Joy. Ngam no marik na kasan mo pa analipatan. Makibreak ka kan ka. Ikarik, nalipata ko ni Joy ang aming pinsan. Gapo iti inaramid na kanyak. Saan ang anas kan nga itulod nak, Mark? Nangrunak at agtudtodo pa'y. Anya saan? Boyfriend na kitan. Iso anas kan ama sigurado as safe ka nga agawid. Nag-sweet matan to'y boyfriend ko? Siyempre mat nasingpot ka nga ta a girlfriend. Iso a deserve mo tinasingpot a boyfriend. Kasta? Mark, Ni Joy. mabaling ka din ng sarita ta, Mark. Awanan tirong mga pagsaritaan ta, Joy. Mark, please. Kayat ka kasarita. Pangaasim kumamat at tapat ka na. Ang mga no ada napatid nga ibaganakan ka, Mark. Awanan ti panawan ko ken ka, Joy. Awan gayam. Yam amukan ka ni Julia. Kayan ayat ko. Nga, Mark, siyak di ay ayatam. Saan ka di? Idi dayta. Saan itan? Nga, Mark. Umay kan, Julia. Panawan tanday ta babae. Ada sumungad a taksi. Para akon. Oo, sige. Di nakikuyod. Mark, mabitan. Ang pagpag-aasi ako, Mark. Maasi ka kumamat ka niya. Saan mo nga ikaskaso ti bagbaga day ta babae? Ala, lumugan tan iti taksi. Kinasaom na takuman. Ang mga no ada napatid nga ibaga ni Joy kan ka. Kinasao ko ni tinaminsan. Kaya't nangagsubliakin ko na. Insina na kanon ti kadindin na na. Imbaga nga adan ka ayan-ayat mo. Imbagak, ngam talaga ang napilit. Kaya't nakpayagargarian. Anya? Praning mat nga rod no kasta. Amok akwartak lang ti kasapulan da dya babae. Isong aramidan na ti amin. Tapno agsubliakin ko na. Maminsan pa aguluan na ka. Siya kung ti agsaukan ko na, Mark. Sana nakasapulan, Julia. Taurayan niyamat lang tararamidan na. Talaga asan ko na kayat. Noy di siguro, mabalin. Ngam noy tatatakan. Napukawan ang aming pinsan ti panagayat ko kenkwana. Adda ka man dito'y si ka a babae? Or orayam ka di ti boyfriend ko? Siyak tiim mo na kin ni Mark.
Iso adi ka agpakalaing akasta. Awan bibiyang ko, no si kaman tiim mo na. Aklo naman mo no saan? Saan na kan akayat ni Mark? Amok nga ay ayaten nakpailaang ni Mark. Apay asaan mo ang maawat iti bagim? Asaan na kan akayat? Napimpintasak ngam sika. Iso nga imposible nga isukat nak iti kasken ka. Nagpuskol tarupam. Oray ingatong pay day tapaldam iti sango ni Mark. Di na kan kayat. Iso nga aklo nam laangan ti kinapudno. Asaan na kan akayat? Sika laang ti mangibagbaga iti dayta. Praning kan. Kasano kat agrigrigat kan. Iso nga ibabamlauna yun ti kinataom. No siyak, jak to ipilit ti bagik iti lalaki, adi na kun kayat. Apay, awanin sa bali a lalaki, ta ikamkamat mo ti bagim ka ni Mark. Awan delikatesam a babae. Jak to sumardang. Aging gaadyak mabawi kan ni Mark. Aramidam, no kabailam. Aging gaita, saan pa'y asimardeng ni Joy, nga uray iparupa ni Mark, adinan kayat daytoy. To'y pagayam mo, Julia. Agyaman pagayam Julia iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, amanga numapukpukawen dayta a babae iti limbong ti panunot na. Isu ati kasayatan nga aramidan nyo, ket liklikan nyo latan. Taging nga in-entertainan ninyo, saan met asumardeng amang daddadael kada kayo. Aramidan na ti amin, tapno mapagsina na kayo laeng iti boyfriend mo. Bueno papagayam, inka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti naga na Julia, manipod probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.